नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला दुठ्यागु जाजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतेशिया चटा इया बुखन लिपा जी बिगिन टु लाधर नाप जाजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जुजुलोपा समुदायनीति संचार रेडियो उपत्यका सेना सफटिखु मेगाहर्ज नेचना टिपी सकला हने बापी भाजु मेजु पिन्टा दुनिगुला निसे लस्कुस नाप हना बना तेजना गुजला ठुगु ज्याजो उडा सो ज्याजो जिका चिकपिन्चा न्याकामी बिकेन तुलादर ठोक रेडियो उपत्यका सेना सफटिखु मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यवया कथा मंका रुपे न्याना चुंगु उडा सो ज्याजो ढासा त सकला उडा टेगु नुग खटेगु उडा तेस याना चुंगु विभिन्न ज्याखया जानकारी बिगु उडा समाज यान चुंगु विभिन्न ज्याखया जानकारी समस्त उडाटे बिगु टाटुना ठुगु ज्याजो चिकपिनि हने हाइचन गुजला अवश्य न ठौ उडासे ज्याजो या खुइ निकगु ज्याजो थेन्नु गुजला ठौन दिस ठुगु ज्याजोले उडाटेगु मसिका उडाटेगु गतिविधि अले थम उडा व्यक्तिना पखला बलयासे वेकैगु नुव ख चिकपिनि हने हेर्न गुजला ठौ बैशाख 12 गते उ ल्याखन ठौ या दिने त सकल नेपामी तेस एको हेलु मंका चंगुडु 2072 साल बैशाख 12 गतेगु टावुका लागुजला उगु दिया त लुमन्टी याना ठिटी तासे ठिटी कठ ज्याजो याना चंगुजला टावुका लाना जे उडाटेगु न यखु छे छेद बिछेद जुगु अले जे उडाटे न यखु हे छेद बिछेद जुगु अवस्था जुगु हनेटु ए जुनी ठौ जिस ज्याजुले ठुक ठया विषय वस्तु न दुठ्याक डेग्रु नाप ठुगु आया उडा गतिविधि नाप उडा व्यक्ति नाप खलाबले यासे वेक अप निगु नुवा ख सिकपिनि हने नेबेगु कुटा याना ठौ ज्याजु जना सिकपिनि ज्या न्याकामी बिगेन तुलादन वेचन कुचला जासे ज्याजिनमी न्याब्लेटे ज्याजु सुबारमा या पाखेउने छप निप सुंगु अले लोको हागुमे अले जिठुमे सकला उडा टिटो देसना सुना जे टबुखा लाना छेद बिछेद जे ढुकाना ठौ अवस्था तक जे ठगु खलापुचा अले जिस याना चंगु ज्याख सक्षित न्हेवेट जिगु टालना चंगु उ ज्यायत कदर यासे चिकपिन थे देचन चनगु जिल ज्याजो उडास मार्फत ठो टबुका न सम्बन्धित छपन लोगो भागुमे ज्याजो उडास जजस यंकी जिगु जिंदगी बरु वो अनगिन्ती लास खना खोया जि तस्खं खोया जिगुदे दुंगु खना जि तस्खं खोया हुया इतिहास खना
जी तस्का खोया होया वंगु इतिहास खाना जी तस्का खोया नथन बास आ हे दैव पनाबु जिमत थो विनाश आ लेंका बिउ ल्याउँदो थो सास आ वय मते हकन सेंकेत आ सिंजाजुन में ठोमे ढाठे इंकी रे इंकी जिगु जिंदगी इंकी बरे जिगु तेया संपटा लेंकटी धेगु ठेउ संदेश मूलक निपुसुगु मेटुगा हाना जका छिपुन लस्क सेना चनको जुल अब सेना 2072 साले पोखचा एना जिगु नेपाल संपटा एको छेट बिछेट जुगु जिगु नेपालले दशना चंगु संपटा गु जिगु मसिका टका लिन चंगु ख ओ मसिका ठौ तनावना चंगु दु स्थानीय निकाय चुनाव जि ढुंगला त्यसा तबिना जिगु संपटा जिगु यहने दशना चंगु मरु जनप्रतिनिधि जिगु यहने वे ढुंगला त्यसा तबिना जिगु संपदा डेकी फुगो अवस्था जिगु न्याने खना चंगु मरु अवश्य ठुखे सकला संपदा प्रेमी पिंसा सकला सम्बन्धित निकाय पिंसा वाचाका जिगु संपदा दशाको ज्याखे चिकपे नेजलित जि ठुगु ज्याजो उडास मार्फत आह्वान न सुनाउ जुल हौ ज्याजो उडास जिस खुइ निकगु ज्याजो जिस चिकपे न्याना है चुनाउ जुल चिकपिन ठुगु ज्याजो हरेक बुधबार सुटस्या चटा इया बुखलिपा हना चकली सकाया हरेक बिहीबार शनिल यता इया बुखलिपा नेना वेचना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडास नाप चिकपिन ठुगु उडास ज्याजो बेबेजसंगु सामाजिक सञ्जाल रेडियो पत्रिका फेसबुक पेज मार्फत न तिमटा न्याना चुना तिकु जुल ठुगु ज्याजो मु टाट्न मु आज धैबे समस्त उडाटेगु स संचार खेले वापटिक नेबे गोला खय खटा ज्याजो डक्ले नापांगु बोपाखे हुने डक्ले नापांगु पोटा सत चिकपिन सिवे जुल जा उडा मसिकटे योजना जुल उडा मसिकटेगु झले 2072 साले गु टप खेलना उडाटे छति टस्कह लागु जुल उखे उडाटेगु छिखा अले उडाटेगु जीवनशैली टडङ वे
प्रभाव लागु जुल ए जुनी थौ ज्याजुले चिस उडाटे त 2072 साले गुक टबका चा उडाटे त लागु प्रभाव या मसिका अथवा सुगुटी जानकारी बिगु आज कया थौ या डक्ले नापांगु प उडा मसिका पुखा छगुटस्क हे विनाशकारी जुगुली पुखा प्रति छि न्यापले सचेत जिया चोनि मागुडु उखि पुखा बोइले जि ठगुक ठ बचे जि मा ढेकु ज्ञान चित कटुके दया चोनि मा पुखा बोया इ लुमुङक्युले 1990 साल 2045 साल व 2072 साल तस्क हे लुमुङका चिसा वे चुङुडु नेपाली बोगु पुखा मध्ये 1990 साल व 2072 साल या पुखा च तडंगुए जनधन्य क्षति यागु खनिदु ए जुनि पुखा बे साटन ठौ टकन जी ज्ञान चंग अवस्था दवे चंगदु नाप पोखायात लुमुङक्युले पोखा यागु विनाश जुगु न्हने वे चुनि ठौ टकन पोखा टासाट ह जुगु म सिरिंग ज्यावे चंग अवस्था आ टकन दवे चंगदु हन ठो पोखा ढायु गबले गन बोय ढायु ख ठिकान मरु नाप सुना न ढाफै मुखु उखि जि ह्याबले पोखा प्रति सचेत ज्या चुनि मागुदु नेपालले 2072 साल वैशाख 12 गते बोगु पोखा लुमुङगी कथा सचेत जुगु हुने डेडस पोखा दिवस भनेको ज्या न्याका वइचुङदु नाप थिथि जनचेतना मूलक ज्याजो न यन वइचुङदु ठुगु टबका च नेपाल यको हे सम्पदा शंका बिगुदु मरोया मरुसत ठौ टकन देखि मफुगु अवस्था जुगु यने दु नाप लाकुले दुगु गुलिन देग दुना अस्त व्यस्त ज्या सेना चंगु अवस्था सिस खना वइचुङदु सम्पदा ढलेखे लागु सम्पदा ठौ टकन देखि मफुगुले टुकी नेपाल पर्यटन व्यवसाय तन बामला के प्रभाव लान चंगुदु 2072 साले टबको चा उडा टेटन यको हे जनधन या नुकसान यागु ख टबका च अस्ने चोंगु उडा छेतन बामला के शंका हगुदु मापक कठ वैशाख 12 गते फकच्या 7.8 हेक्टर यागु खस ठोपुखल झिगु डेया सुई छगु जिल्ला प्रभावित यागु ख झिगु सोनिगले नेवाटेको आपलह बस्ती सेंगु गुदु वैशाख 12 या भोखा व वया लिपा पटक बोगु पोखा तठ्याङ कठ खुगु लख निरो व ने नेखा छे पूर्ण रूप क्षति जुगु दुसा 28 लाख स्वयं अपो आंशिक रूप क्षति जुगु तठ्याङ्क जुगु न्हने दु तुकुट हे उगु त भुखालाना चाडो चास व गुइ छम मुनतेस ठगु ज्यान गुमे यागु दुसा नि निरो सोस व निम मुनुट खापा जुगु तठ्याङ्क न जुगु न्हने व गुजुल अथे उगु त भुका चा उडाटे तन बामला के प्रभाव पुलाका ठगु वासस्थाने चनि मफै कठया अवस्था न बोलगु ख ठुक ठया अवस्था उडाटेगु यको खला पुचा मध्ये श्री डिगुख गुटया पकना जोल लाला कठ वासा बिगु ज्यान यागु ख ठुगु भुका च उडाटेगु गुली छिति जुल ढेगु सिकीगु टाटना उडा समाज पाखे ज्या न्याकीगु न कोचिगु ख के नीति तत्कालीन उडा समाज मु छान्जे रत्नकाजी तुलाधर संयोजकते जिन्छम मु दुजापि दुठ्याका पुकाचा ग्वाले यागु मु समिति निसुना ज्या न्याकीगु न जुगु ख ठुक ठय ठुगु समिति अन्तर्गत इन्य धर्मरत्न कसाय संयोजकते नुगु प्राविधिक उपसमिति निसुना ज्या न्याकीगु ज्यान यागु ख ठुगु प्राविधिक उपसमिति पुकाच प्रभावित जुपि उडाटेगु छे निरीक्षण यागु ज्यान यागु ख उडा इन्यर तेगु हे पुसला सहभागी ज्या ठुक ठय ज्या यागु खसा 2072 साल जेठ व असारे नीला टक्क ठुगु ज्या जुगु ख ठुगु नीला अवधि दुने सोसा व सुई न्याखा छे त निरीक्षण जुगु खसा ठुकी मदपि छका छे जुना वंगु जुसा गुइ न्याखा छे चनि मजेके पुंको संगु अवस्था न दुगु ख छे निरीक्षण नापना प छिति जु पिन्ट तत्कालीन छुपटिचा आर्थिक राहत न बिगु मनुसा कठ उडा समाज यासना पुचना नापा चन्दा भाया अनलिपा मेमेपि उडा डाटा पिंके चन्दा भाया निगु लख सुई छटो डा मुंका राहत्य नीति वगु निवेदन या आधारे नेगु क छे ठुवा पिन्ट मटी न्याडो दान ल लागु ज्या जुगु ख ठुक टहे पुका चा पिदि पिन्ट निकोगु खुसी न चन्दा महेट छगु समिति हे निसुना चन्दा मेगु ज्यान जुगु ख उडा समाज तत्कालीन छन्जे रमेश तुलाधर संयोजकते निसुंगु उगु समिति सल्लाहकार सहित न जिनिम दुज जुगु ख ठुगु समिति उडा टेगु ठिटी खला पुच व उडा टे त चन्दा नीति इना पियागु ज्या सुया चन्दा मेगु ज्यान जुगु ख ठुक ठया इनाप क ठ डाटा पि पाखे उठे जुगु जिन्याडो लख हेनिडो डा ज्योति भवनिया हले छगु मुजयना निडो राहत स्वरूप डा इने
झ्याकीगु ज्यान जुगु ख 2072 साले टप कक्षा ऐतिहासिक था असर ट्वाले चोंगु उडा छे तन बामलाके प्रभाव यागु ठु ठुगु छे चोने हे मजिक शेंकुली इन्डिया धर्मरत्न कसा संजकते छेदी निसे हे पिंकीगु ज्या यागु ख ठुगु छे पिंकीगु निन्न आपलह डा खर्च जुगु दुसत लाला टक हे उडा समाज ज्याको उडा समाज नायो रूप ज्योति कसाया ज्योति भुवनेश्वरी याना अन उडा समाज ज्याजो झ्याकीगु ज्यान जुगु ख ठुगु उडा छे पिंकिया नीति करीब गुला टक इ कागु ख ठुगु 72 साले टप बुकच सिडु कठ उडा ट न्याम दिवंग जुगुडो नेट तुलादर हिंचे कवया पारसवीर सिंह तुलादर नेट तुलादर किलाग कवया अनिलमान ताम्राकार समाज इलाछि कवया स्विमरत्न ताम्राकार समाज पिगानुनी कवया प्रेमबहादुर ताम्राकार हो स्थापित खल इन्डिया ट्वा कवया दुर्गा देवी स्थापित न मदुगु ख ठुकठ उडा टेटन वंगु पुकाचा टडंगे असर लागु खनि दुगु जुल अवश्य जजनमे उडाटित लागु प्रभाव या मसिकन्य नुगा सिकपिनसँग सिहे जुला वंगु 2072 साले वैशाख 12 गते फुका छ उडाटित गुली खापा जुला गुली चोट नल अलि गुली मनिट सिट थेगु जानकारी सिकपिन डट जी थेगु आशा भलसन जी काइ छ नगुला एसा तबिन जी फुका बेउले सजग जुया हठा मचासे ठम ठ गुगु ठ बचे जिगु ठ छे ज पिण्ड गुगु ठ बचे यामागु दैउ खेची सकल वाचाका जी सचेत जुया चनिमागु इयट जिस लुमुङका जी याबले सचेत जुया चनिटन जी इना पेन सुनगु जुला तो इना प्लिसले हे ज्याजो सम बचागु जी दिपा पाके हुने दिपा ढुका हन जी चिकनि हन दाउगु जी तुगु वाया उडा गतिविधि छना ज्याजो रासो ज्याजो सम जोजो लुपा छिपिन्छ निना चना दिगुडु रेडियो उपत्यका नेने चना जिसनी सुबह नापांगु खुशी ठो बचाको दिपा ढुंगा हनस कचिकमे लस्कुसियाना सुनको जुल ज्याजो उडास ज्याजो स जिखा सिपिन ज्या कामी बिगेन तुलार ठोख रेडियो पत्रिका चेन सफटिकु मेगाहर्ज तरंग ज्याजो ख उडास ले उडास ज्याजोले जिस ठौ खुइ निकगु ज्याजो रुपे पिन हने है सुनको जुल आरसे ज्याजो छि निकगु बोठे नुगु निकगु बोठा साथ चिकपिन सुये जुल उडास समाज या गुंगु थर जिगु खला पुचने हन चंगु विभिन्न ज्याख या जानकारी बिगु ठुए जुले उडास समाज वैशाख 11 निसे वातावरण मैत्री चिता देखेको ज्या गु करन दिपे यहाँको गु ज्याजो विधिवत रुपे मिगा सुरु जुगु जानकारी न उडा सहायता वगु जुल ठुकठय गतिविधि उडा समाज या गुंगु थर जिउ खला पुचन यान चंगु उगु गतिविधि द छ ठुगु ज्याजो उडा स मार्फत बुखय रुपे चिकपिन यान हेबेगु कुट यान चंगु जुल जाछ आ ठुगु वाया उडा गतिविधि छुडुले यन पाखे हुने उडा स ज्याजो या निकगु बोकठ उडा समाज पाखे दोछिओ च्याफा देवा चेकिगु शान्तिया महामानव कठ विश्व हे लानतम बुद्धया त आस्था तसे बुद्ध सम्बत 2562 को लस्ता उडा समाज पाखे ऐतिहासिक तासे असम बुलुया यने दोछिओ च्याफा देवा च्याका बुद्ध प्रति सद्भाव पुंगिगु ज्या जुगु उडा समाज टुक ठए दोछिओ च्याफा देवा चेकिगु ज्या नापा खुशी केलटवाले डब्ली 2561 द यागु ख प्रज्ञानन्द अस्तवीर महावीर सचिव झिन्चाकगु बुंडी हन नेतृत्वलादर समिति पाखे मडुम संघ नायक श्रद्धे प्रज्ञानन्द मास्तवीर सचिव झिन्चाकगु बुंडी वंगु 38 निस नेतृत्वलादर समिति हले जुगुडु धर्मकीर्ति बिहार बिजापी गुरमा दानवटी व ट्याङ्गावन्ती पिन्स परितान पाट याना बिजागु उगु ज्याजुले समिति नोकु संसार तुलादर प्रज्ञानन्द या मसिका नेबे दिगु ख इटुम्बाले बुम कुलबीर सिंह तुलादर जु थेरबार बुद्ध शासन पिच्चु जुया नेपाले थेरबार बुद्ध शासन पुनर्जागरण यागु च्याखे जो मडुगु योगदान वेकन बियादिगु दु वस्पोल्या त कर्मशील भन्टे टडिकम भन्टे संगनायक भन्टे प्रज्ञानन्द भन्टे आदि थिथि नाम मस्यु बुद्ध शिक्षा व नेपाल भाषा एटा टस्क मायाइमा भन्टे कठ वेकट कायट अगुडु पञ्चवीर सिंह शिर्पा ललहाट प्रत्येक बुद्ध सम्बत दुने पिडंगु बुद्ध धर्म सम्बन्धी चोसु मध्ये उत्कृष्ट जुगु चोसु यात बिगु याना वैचुंगु पञ्चवीर शिर्पा थुए वंगु वैशाख 8 गते शनिबार नि स्वयम्भुया आनन्द कुटी विद्यापीठ हले लागुडु बुद्ध सम्बत 2560 शिर्पा ललिता ढ्वाखा व मानव लाल प्रधान यात लागु क नेपाल भाषा मिसाखलाया नकी मेजु मंगलावती कारञ्जित्या मुपा सुइ न्यागु ठुगु ज्याजुले नेपाल भाषा निपौ
नेपाल भाषा टाइमया पिडंगु दक्षिणक बुद्ध चोसो या मूल्याङ्कन याना शिरपा बिगु ख युवा बुद्ध या समूह या नायो तेजरत्न मानन्धर्य सभापति जुगु टुगु ज्याजुले मुपा मंगलकार रञ्जित डाटा पञ्चवीर सिंह तुलाधर लगायत पिन्छ ठठगु नुख पंका दिगु ख विश्व सम्पदा मार्ग पैदल यात्रा कोचाल समाजसेवी दिलरत्न तुलाधर या सक्रियता विश्व सम्पदा ये ल्याकु निसे विश्व सम्पदा स्वयम्भू मार्ग टक्कया पदयात्रा तजिक छवायंक याना कुचागुडो ठुगु पदयात्रा वैशाख 2 गते निसे 8 गते टक भिखले समापन यागु ज्याजो जुगु ख ठुगु छवायंक ज्याजुले ठिठी इले जुगु सभाले वेकल विश्व सम्पदा मूल समारोह समिति छान्जे या हैसत लस्कुस नचु बिगु ज्याजो लिसे ज्याजो या टक ठ माग निर्देशन यागु ज्या यान दिगु ख सम्पदा प्रति तस्कहे अभिरुचि डुम भाजु दुलरत्न तुलाधर झिपी लुखने चुना चोपी खयान झिस झिगु लु खानियाट मसिका वे चोंगु मडु ढेगु धारणा ट्याडिम व्यक्तित्व वेक ख चिना काजिया सभापति तो आर्थिक कार्यशाला लाकु विश्व सम्पदा स्वयम्भू निसे मेगु विश्व सम्पदा तकय छवायंक या पदयात्रा ज्याजुले वरिष्ठ कलाकार चिना काजी ताम्राकार सभापति टोले चित्रकला कार्यशाला उलेजे ज्याजो महादेव पार्वत डबली वैशाख 7 गते यागुडु उगु चित्रकला कार्यशाला ज्याजो या उलेजा गोसाय खलय छान्जे दुलिरत्न तुलाधर लस्कुस नचुबिया यागु खसा ठुगु कार्यशाला कलाकार पेन्सन नेपाल सम्पदा व सांस्कृतिक झल्के जुगु चित्र देखिगु छ उगु आर्थिक कार्यशाला ज्याजुले यागु ख अबछन जजमी उडास जजया निकगु बो उडा गतिविधि न्यन्दुगा ठुगु वाया उडा गतिविधि छुचुदु अले उडा टेसन छुचु यान्चोङदुले ठुगु जानकारी सिक्नु दत जितेको आशा फलस न जि काइ सुना बुझला इति छिकपि उडा टिगु गुंगु थर छिगु खला पुचले आबड ज्या छुक थय यजो याना जना दिगु खस जिमट सपोर्ट यादिस जिमसा छिकपिसेना चंगु ज्याखया जानकारी ठुगु ज्याजुसँग बिगु बचा बिसे ठुके नीति छिकपिस उडा समाज प्रचार छन्जे सुगरत्न सिन्धुकारे त सपोर्ट या ठगु बुखौ चकित इना पियासे हना बचाको दिपा पाखे जी उन्टिन बुझला बचाको दिपा ठुका ठुगु वाया उडा व्यक्ति न पखरा बले यागु जी ज्याजो उडा सजस जोजो लोपा छिपिन्छ निनाचना दिगुडु रेडियो उपत्यका निनाचना जिसनी सुबह निका खुसी बच्चाको डिपाटुङ्गा हन छिक छिक्ने लस्को स्याना सुनेको जुल ज्याजो उडा सजस जिखा छिक्मि ज्या कमी बिगेन तुलाधर ठोख रेडियो उपत्यका चेना सफटिको मेगाहर्ज तरंग ज्याजो ख उडास ज्याजो छिक्दिस हरेक बुधबार सुत शेचटा इया बुखलिपा हन छिकलि सकया हरेक बिहीबार शनि ल याता इया बुखलिपा निनवै चुना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडास ले उडास ज्याजोले जिस ठिठी व्यक्तिना पखला बले यागु झुले ठौन छम विशेष कठया पहाइ त ठुगु ज्याजो स बनाटेगु जुल वैकै बारे खला मासा पेक टाइदिसे ठैट कसा टर गुठिया बाज गुरुक ठ ठैट पानावचना दिम व्यक्तित्व खट वेगा ख प्रबोध कसा वेक न टाइ निसे कसा टर गुठी याका चंगु गुला बाज सिनिगु ज्याजो वेक न याना चंगु ख इखे बारे खला मासा जिगु अनुभव न वेक न प बाज सिनिगु अनुभव जुल जिन कसा टर गुठी उना बाज ठाना बाज सेकिगु होटा वेक पाखे चुलागु जुल उखेगु नीति जि वेकैट यकको जि सुभान देथसे वेकैगु नुव ख छुडु ठोकसा टर गुठिया बाज यतकया लिसे वेक बारे खला मासा वेक छम कलाकार मिहालमी कठना वेक नेबे दिगुदु के बारे निनिकने यागु नीति ठौ दिस वेकै ठुगु ज्याजोसँग बना वेकै नुव ख छिकबिन हेन तेगु आज कया वेकना प जुगु खला बला ठौमे ज्याजो उडास ज्याजोस दगला पाछ लस्को सेना चुनको जुल ठुगु ज्याजो उडास ज्याजोस स्वादु ठौ उडास ज्याजो या जिस खुइनिकको ज्याजोस छिटा बना चुनको जुल छिटा ठुगु ज्याजो ल बनगुले जि छम बाज सेनामी कठन छगु मसिका ठु ज्याजोले बियोगु जुल कसा टडा गुठी बाज सेनिको अनुभव निसे खला बला सूर्य गोमेस बाज सेनु न अनुभव सकने बाज गोमेस सेन न गाला टाइम फु मगला बाज सेनु अनुभव चाहिँ जे परम्परागत टले सेनु बाज दगुडोगु सेनु थे जिन अथे होता चुलाव खजिस समजुया मजुया जे बाजा सेन खौन म हो सेक कायो चले आ जिम त श्याम गुरु मफै व बले अले सुनाए रगा जो बले का छ याले रगा ल अबले आ बनाना चुनाउ जल का सरगा यान बेउ
उकि वे झोले चाहिँ जी बाजन सेनीमे ज्याउन स स्यु ज्या म तर सुरगार चाहिँ जी बाजन सेन नुका चाहिँ बाजन सेनी यानो या रुका चाहिँ भति चाहिँ जी व जिमे परम्परागत सेनी उसमे बजा पक्क सुन बाजन सेना जो मनो कने पिनि मेठा गन न बाजन बारे छु खलामाल छु तामाल छु कनिमाल लगा राछ मस मस्युर गा तामाले मारे यो हिसाबमा चाहिँ भति चाहिँ थमेसा बाइक न मेउ संगीत तामाल वस्यु उठे थमेसा ओके भति चाहिँ इम्प्रोभाइज जानो बजा तजिको दु करामगा कसा बाजा गुटिना प सट्टिकै चुना ज्यानजोङ हिसाबले न मे छोड्न हिसाब जिन छिटटे कसा बाजा गुठी अवस्था चाहिँ के छ बाजा गुठ ह्या हुन छु कसा तर गुठी ह्याका छौ जन्मा गुला बाजा अवस्था ठिकै जो तर झिउठो बाजा त क्षणिक सोया खल्या उपटी चीज न मको छारे चाहिँ त्यो जिम बाजे पालनले सिन ह्यान्छौँ पति चीज जिम बाजे सिमेन क्वाङ बाजे आनाले सिन ह्यान्छौँ चीज वो हिसाबमा थौं तक थो निरन्तर ह्यान्छौँ रह्यो ताचो चीज मको छुन चीज दक्षमले तरौँ रह्यो तरौँको जुइमा चिरौँको जुइमा निरन्तर ह्यान्छौँ लाग्छ तरौँ टाका चाहिँ ओके मगा मचाला डुए जुल बाजा ह्यान्छौँले कसा तरौँ गुठी जिम ठाके एन्टाउ दुर्गा चाहिँ सुन कसा त ब्यागला जुइ साथे बाजा पाफे माजिमा अले जिमे न्या पुचा दु वो न्याउ पुचाले छुन पुचाले दुठ्याक बि जिम त न्यारे छरा होला बाजा पावै अब पावै जिमसँग लच्छी अङ्क लच्छी मुखो अझ दक्षी अङ्क लच्छीलाई घुल्न युज ज्याजुल दक्षी अङ्क बाजा घुल्न गतिविधि चाहिँ विशेषण जिमे जन्माले चौपिजुले जन्माद्यो जात्राले से स्वाव जन्माद्यले से जुइपति गतिविधि गम्न न बाजा प्यानमा लगाएर छ जिपे प्याउनमा अले वो बाइक आठौँ कने वया चाहिँ बुद्धिस्ट गतिविधि न जिपे चाहिँ सहभागी जुइमा हो जुल अले नेवा गतिविधि चाहिँ हुँद यो ज्याजुले अथे सहभागी जुया वो बाजा वो दक्षी अङ्क यो व्यवस्थापन कसाको थिए सुपाला पुचै त बिलख एमसँग व्यवस्थापन यहाँ चाहिँ छिन्छिन्थे फुफुटे ज्याना जुल्ला देवा जुल मन जुल इल जुल दक्वयना चाहिँ यहाँ आर्थिक रूपमा चाहिँ गुल्टक ठाकुर दैना ज्याना जुल घुना दिल आर्थिक रूपमा गुल्टक ठाकुर गु जिमे छपुजा पाला ते त बि जिसु कथ कसाते यो गुना बाजा पालाले नि निमले सि नि न्याम टक डुगु पाले नि निम नि सोम गुले नि पेम ए जुया चौंडु ब्यागा जु हिसाब त यंक्यु जुल वो हिसाब जिमसा चाहिँ ज्याट्या चोनीहरुका टाइटसा व ज्याट्या मको ज्याया पाका हो सरकारहरुले कसा तरङ उठि छु बचा त्यो बि अले आला बचा अफवान बिउ छारसे जिम्यु स्रोत बचान दैवला अथवा कसा खडेरुका तस्का खर्च जुप्टी जुले वो खर्च त चाहिँ मगाउ मचाउ चाहिँ वो पालाटे बिचे दामासाई याना यही अले गुंगु पालाटे चाहिँ दामासाई मजुसा बजा बजा लटिवा लालाई अले फुपी अले मन कोस्वापी बजा आर्थिक रूपमा सबल पि मनटेसा चाहिँ जि ठोछटा यानबी वो छटा यानबी गाडा याना चाहिँ वो पालाटे त चाहिँ भटी छ दामासाई यास यको हुने ठा चाहिँ इमसा वो छटा यानबी बले मेउ चाहिँ हलुका जुया चाहिँ बजा कम जो तर मदियाउ चाहिँ मका द्याया मार उराटेको गुंगु ठर झिगु खला पुचले सोङपिङको खला पुचाइ चाहिँ बाजा दु गुंगु खला पुचाइ बाजा मोडुको अवस्था न जुल ठुल्याका सोले बाजै भूमिका चाहिँ झिगु मसिका बिट चाहिँ गुल्टको दै चाहिँ गुल्टको मोडे चाहिँ ठुके छिराइदि मसिकार गा रही चीज दक्षिणले तरौं जुल नेपाली सन्दर्भला आछन् तरौं के वइचौं खत जुल हलिमे स्वसान सुनान थयो मसिका तंके मयका नसिदु मलाई एजुले बाजन मसिका लेंगा टेउले तरौं भूमिका मिटु यादु केला टाउ ठामरो सरका जि ठमे स्याठेको बिचाएनउले यदि बाजन छ त मरु जुसा समाजला न्याकेर गारासा न्यामेसा न्यावेर गारासा जिदु रयुला जिदु जिपिन दुर्गाला हवेजुमा बाजा छौ मरु जुसा जिमे बाजा छौ मरु जुसा जिबे दुर्गा के नि उठाएको जिबे प्यावे डबु मरु जि ताउ जिबे चाहिँ छुया यामा खाली थपिन बिचे चुना जग भया त नल टोन जुइ ख तर बाजा जुबले जिबे गुला लछि देके वे जुल जन्मादिया काउन बले वे जुल जन्मादिया रथे तै बले वनि जुल अथे 15 बले छोरी चिनिरै सम्यक प्यावे जुल अयो यक्वे गतिविधि जिबे चाहिँ वेमा वो जुइबले चाहिँ जिबे समाज दुर्गा जिमसँग चाहिँ केना चुन्यौ वो होता चुला त ठो बाजै कारण ओ के थयो मसिका दुपिनेउलाई तरौ भागीमानी ख तर मठुया चोन्थे छु जिनेवाते बिच यको जि जात त दु जि थर त दु बि बालक सक्ष्यासो लगा रासा विशेषना जि जफखलते वे ढाउ खास वइ कपिने अयो यको टुल्स ताइने साधन त चाहिँ दु बाजा जुल बाजाले न त त मछि दु कल्चरली न दु जुल अजुबले वइ कपि ह्याबले न दै चोन्थे छु न गुपिने मरो इपि मरै व थे छु न तर अठिला मखो इपि न दु तर ह्याबे ठा मरया यावे ठा मरया जुए चौ जुले बाजा गुला बाजा छौ मरो जुसा जिमेन कसाते या सायद कसाते
जको मखो आ जन्माइ पिए ट्वाइ पिने रामल मसिक तनाउने मे पिन्थे पिने वइ जो पिन्थे चाहिँ वल्ल नल अठ्या जको जुया चाहिँ ओ कसाटे बारे खलामासा पेटा पिउ न छको विशेषताको ठठिटा काइटौ ठिकै बारे न कन दिस पेन्टाले चाहिँ गेडुर गाराले थिथि थासे पेन्टा दु पेन्टा बारेला जिन पेन्टा पिसेका खचाइ गेडुर गाराले पेन्टा मेमे पिन्यो छौ निश्चित नियमे निश्चित इले अयौ जको पेन्टा प्याउ अयौ गा छौ दुका तर छाख मस्यु जिम्यु पेन्टा चाहिँ भतिजा तस्कय लिबरल न्याउले न प्यावे जो विशेषना थो जन्मादेव कारण जुठे छ जन्मादेव कारण जन्मादेव इले बिले प्याउन माल्यो आ सम्यक जुलो आ दक्ष सोकप्यक जन्मादेव तलिन लिबले अया बिले प्याउन माउजुले अब पेन्टा चाहिँ वो नियम ठबले प्याउने रह्युला दुए जुलो वो ब्याग न भतिजा जन्मादेवले से हो गुला लछि कार्तिक लछि फुये माउजुल अलि वो ब्याग न जन्मादेवले से स्वाउजुल जन्मादेव प्या बिजे बिले अया बिले चाहिँ पेन्टा फ्रीमा जाजुइ बिले अया जुल अलि वो ब्याग न आथौ कने लिप पेन्टा आइता हाक्न नु कथा जिमसा याम छ तेरे सेना न्याके बिले चाहिँ जिमसा आमे निता ज्या जिमसा तनौडु गतिके यने बिले कुमारी माजु जन्मालन सालै बिले केल टोयलेट हाइ टोयलेट थनि बिले जिमसा चाहिँ सोम यने बिले सोंगुली खै चाहिँ जिमसा पेन्टा फिया वयाउ लस्कुसिया अथे चाहिँ जन्मादेव खन वइ बिले याउ याना अथे पटिपटी जिमसा बडे न दुगा पेटा न पसपटा कसाटे त झेपु कथा खलागुन चलन पेटा खला वला टका दिबाको वइ बिलगी कथा पेटा खला ढाउ चलन ठुदै जुक अथवा चाहिँ यहाँ जिन खास बालक मस्यु आ जेसु कथा चाहिँ गेर गाराले पेन्टा रह्यो दक्षिणले लिपा वइ जुल द इन कोचालर घाट हाट वइ उठे छ छारगा राबले जिमसा जन्मादेव जात्रा आठौँ या न आतक दक्षिणले लिपा चुनाव वइ पि रह्यो पेन्टा खला चुनाव वइ जन्मादेव काउन बोले ताउन बोले लिपा न्याने दपो बाजन दै तुटा बनि पिन्दै अन दय डेरुगा ड्य जन्मादेव विजय अलि जन्मादेव टुनिव बिवल के कोचालर घासिक्यो पेन्टा वल के कोचालर घासिक्यो जले पेन्टा खला ढाइटाउ जिमा खेन फु व थो बाजा ओकसा टन गुडी टुंगा चाहिँ दाइ चाहिँ भाषा जि बारे जि छु होति जि सटेर न नेपाल भाषा बारे खलामासा जिगु भा न्या निठ टनाउन चुन दाइ जिस छे भा मलन चुन दाइ उडा देश ठगु भा टोटाउन चुन दाइ ठुक खयटका दाइ नुव कन्छु पास्क ताको खलमहरु मखला तर ठिकै माउ चाहिँ छुर्का रहेछ भाइ मसिका ख न्यामेसा न्यावेर गाट आसा मखला आ जिन बालक कोठीका सोया जिन तरैले वनाच क चाहिँ बुपा वना छ थारुया टाइ जुइ द तर जि बुपा पा चाहिँ आया बाबा जस्याट गाट आसा एठो थारु मखर गाट है उके भाया तर जल अन मेउ छता छुर्का छ ठो भाटवटा वाउलेला ओइ क पनि या सोबिबेक्यु खंजुल मयासा जुरा खंजुल तर ची आकेको ढाबले चाहिँ द गेटार गारे छ जिस जि जिम्मा आखा बन्टमहरु जिम्मा बामला जिम्मा कुरुप न्याउया जुसा जिम्मा यो आ छुराइ जिम्मा मछा न्याउया जुसा जिम्मा पिने वे मलो न्याउया जुसा जे जिम्मा त इज्जत बेचोन का ढासा मे पिसा जिम्मा त हेबे फै चाहिँ पक्का ख मला तर जिए जिम्मा त चाहिँ बोबिउ ठुक्ला बिउ या टका ढासा जि यानो सिबेन छिदुङ अपवा चाहिँ मे पिने जोपसा यायु जोले जिसा ओछटा ठुइका यान बिल लगा ढासा जिसा छिउ भाइ त इज्जत बिल झिमा त इज्जत बिउ थे झिउ भाइ न इज्जत बिल लगा ढासा गथे झिमा त झिसा इज्जत बि साथे मे हेबेया फैमखो न्याउ अथे न्याठ्या जुसान सुनान छुया फैमखते जिसन झिउ भाइ त लान्छुना छौ इज्जत बिल लगा रासा मेपसा यार गारे याना छुया फैमखका ठोला राज्य न भतिविधि सदेन्द्र दु कि चाहिँ हटा उठा मरु सदेन्द्र दाइको खलाबले चाहिँ यो कसित चिज न जुइमखो राज्य भाषा नीतिय ख छौला मखला भाग न जामो वर्गाल ए यहाँ उनलाई कने उना खे भएन जामो जउने एना जामो चाहिँ दपो जउने छौया जग भालेन त न बेर मरो ए खसान राज्य नीति न दु थय भाषा चुए बने मख पिना जेजुल चुए बने मखमले जेत चाहिँ थय भएन ठाक ठे ताइ होला नमाउ ठे जक जुयाउन थिपे राज्य न दु भति चाहिँ जिउन कमजोरी दु जिएको सस्यु तर छता खजै छुर्गा रहेछ खौया चाहिँ सिक्किम आसाममा गुल्न पिन्चो पिने वाते त थयो भामरिया थयो संस्कार मरिया थयो संस्कृति मरिया गुपुया चोंडु वो छि त मजुइमा इपिन यको को चलाक जुलके को ख छुनै रगा टाइटा ठ्या जुख वो छि सन यको चलाक मजुइमा जिगु भा मकेको नीति उडाटेको गुङुटर जिउ खलप पुच दुठौने हरेक खलप पुच न निसुना विभिन्न कठा ज्याजो जि सयाना चुङ खने दु भा मकेको नीति वेकअप गएगए ज्या भए छुङ कठा रासला सुजा बैन बिया दिफे समग्र उडाते छौ दक्षिणले नापा झिउ आतकन मे पनि कम्पेयर चाहिँ झिस झिउ बन पौ छौया जको जुसा झिस नेपाल भाषा चोइ चुनाउदु आ वन झिउ भाषा प्याउने अवस्था दु ठुठे मठुठे सठे मससे झिस चोय मार्का चोइ चुनाउदु अब बन पौले न सिदेक जिमसा चाहिँ हामीले चोय चाहिँ कर्णामे सर्नरका चोसा नितै पिसा चाहिँ श्वेतकाली सर्नरका चो थपिने दक्वा मसिका खचो असै पिसा चाहिँ अन्नपूर्ण सर्नरका चोइ ओ स्वेबले सामान्य थे चो भ्यान अयौया ख भायुलाई चाहिँ गेया माथे चोरका रहेछ झि गुल्न
ते यो खला पुचा त दु अले उरा समाज पाया जुल जिसन छे नवान चुनौ दुसा छु छु बच्चा जिसन चाहिँ भाषा सम्बन्धी क्लास मलाई लिपि सम्बन्धी क्लास मस्ते त चाहिँ अयौ चाहिँ चिठा जुएचौ मरो व बच्चा जिसन जुइको सा योको जु अले बाजा सेन बले अयौ छुन जिउ सामूहिक मुनि बले ज्याजो गतिविधि जुइले योको ठासेला अजन अपवया अपवला नेपाल भाषा ज्याजो जुएचौ दु कने ठोप भाषा माइनर जुएचौ दु चिठी पत्र कालो बिल चाहिँ नेपाल भाषा यान्छौ दु आ छु लिपा चाहिँ ठेना चुए फैला कि म फै व चुए कि चुए सपि मनु त दैचुनीला कि म चुनी आया स्व लगा रास चुएउली चाहिँ जिउ योको नु पुस्ताइ पिसा चाहिँ चुए मसै व ठे जुए हुन नवान्छौ दु चुए मसा ठे जुए हुन दु उक्योलाई आख छि नेपाल भाषा चुएउ अयौ चुएउ चाहिँ जिसो खला पुजा तेसा चाहिँ ज्याजो याना चाहिँ या माठे छु व चाहिँ सुना यान्छौ मरका तो चाहिँ बज बामलाउ खटे चा दाइ भाषा नपना प दाइ बुटी बारे खला मासा कलाकारिता खेले न दाइन ठगु त मन कोसका छगुनिगु संकिपा मिटेगु दु के अनुभव सँग गर्न थिले ठोप बज न्याउ पुटी फिल जुल नब स्कुल टाइममा मजबले दौ प्याहा सोइजनु जुल स्कुल टाइममा छ डबली दनौडु व नसा लगे जु रामल आ बज तरगा जुइका अले कलेज न मिता खेल कासा जुयु अयौ लिन छकनिगा छु बज मिटु टु जुबले चाहिँ फिल्म नेपाल भाषा फिल्म बोला अले फिल्म हैन मिताका ह न्याउ चीज या खन राम जि फिल्महरुगा मिटौला सोंगु पेंगु फिल्म मिटौदु जु दक्षिणले नापा फिल्महरुगा जि मसे मिटौला पपु मर्म जंग ख आरेम न कम जुयो अले अनलिपा उयो प्याहा तिमिला राव मिता अले ठोला ज्ञानपु स्टाइल लाओ ठुकी चाहिँ बचा जे ता आको वे रोल का या मिटौ जुल ठोला ज्ञानपु स्टाइल लाओ बेबे जो नेपाल भाषा प्याहा ख अनलिपा चाहिँ उ न्यने नाका यो प्याख्ने चाहिँ खाली चिची रो छौ बचा रोल ल दु तर अपासका ता आको मक्का जे छनु सुटिङ वना सिरेपटी रोल भाबी दिने मेमे सकी पान दाइ जिमसँग खने फैक म फै ठोला अठेका द सुनाना धावल लगा रास जिमिता बिउ ख इलन लाका सिरियल न अठे टक्क ओइबी मालर गारा लास छका पक्क वना बिउ जुल 18 मिटा चनाउ ठुना अपना प दाइ न छगु दसुना ब्यादेगु दु ढिमे थाना चाहिँ मि हाले फएको ठन दसु दाइ न चाहिँ नेपाल भाषा छगु बेबे जंग राजनीति मेना हाला दिगु दु ढिमे थाना वो मेन हिपु सो जिसा इलेबिले ठु ज्याजु मार्फत न हाका वो मे बारे सुन गर्न दिसले वो ढिमेले राजनीति जि हालो लखय खत ढिमेले राजनीति यो अरेन्ज वो ढिमे हेउ कन्सेप्ट ढिमे ठाक्यु कन्सेप्ट चाहिँ जु मखका जि चाहिँ खौ खलामा जिमदाई पवित्र कसा आवला मे हाल्यो अब यो बारेला ताइचुनमा मस्यु जुइ सक्छान उरा समाज यो न्यू ज्याजोले उरा मुनान व पुरा व जिम्माका याउजल अले व एंकरिङ न याउजल जिम्दाई बजा जिपी सिमेन योको संगीत मनको स्वाम जुल अले व द चाहिँ छपु मेठेदु छ हार काटाया हाको जुलका द अले उके त दसुन छ टिमे खाना न मे हालि जो टिमे रे जात्रा पर बोल ठाम संगीत नै खेले फैरेको दसु चाहिँ दन व मेन नुंगा व जिम्दैन व ट्र्याक बिया मे हाकिरुंगा दन छुटार गारे धिमे चिसा परम्परागत रूपमा वा चिसुना परम्परागत बाजन त थान्चो पे मनु त्यसमा व्यावसायिक रूपमा वे फेकि माल व कथा चिसा सेन फेकि माल छार गारे व धिमेले रेकर्ड याबले बार जुल टाइम बारिउ जुल दक्को व बोली जुल व दक्को धिमेले व थापिसला बालको ठाउडु बालको सोल लगा राछ अब धिमे चाहिँ जात्रा आजको मठासी अनसेका वपे मनु त्यसन धिमे थान्चो पिसा मनु त्यसन पछि व्यावसायिक रूपमा अयौ कथा याद तगा राछ जु अब लपु च्याका बिल हैन याजुरगा चाहिँ हैन प सुसु दुख जिम्दाई पवित्र कसाना प सुसु दुख विशेषना प्लेटिनम स्टुडियो राउठे चंगा अबले तर उकी त निरन्तरता गुली जुइ माउ ख जे परम्परागत बाजै त गुली थावन माउ ख व चाहिँ जु मगाथे द तयार सम्भव छु छु गुना बाजन दु ओन सम्भव दुटाइ ठुक ठाल्यो दैन एक अनुभव याले बोला सम्भव दु छार गारे से जिमसन दक्षले नाबा इतुम्बाले गुना बाजन बजे याबले बालक गिटार तया एकदम ग्याजेट तया वो नुप नया जिमसन कीबोर्ड तया न ख दमाइका मखला अब अले वो ब्याक जिमसन उरा बाजन बजे याबले वो याबले छिकपिन याद दुजी विशेषना कसा त रंगोती जन्मा गुला बाजन खला पाखे इंग्लिश में अले निवा में हलाए नर्मली चिसा गे हाल्यो ख अन चाहिँ बागिदु दक्को इन्स्ट्रुमेन्ट दु तर ताल बाजाले चाहिँ गुना बाजाइना चाहिँ जिमसा चाहिँ थाना के नो ढुका वो याफु याजु मखला उकी चाहिँ भति चाहिँ तस्का म्युजिक पस्वापे मनतेसा चाहिँ अयौ यास बालाका जिबेला शेन्यु जुल भटिपटी थपसम फु या फु ग्वाली याजु उकी रेकर्डिङ लाई यहाँ मायाको चाहिँ अयौ या मा लाछ पछि शिवपिना पो सला ब्याकल कि बालाइका
अवश्य न ठौ आना छगु दिन ला हजुर वैशाख 12 गते टपका चा नेपालमे त्यो छेद बिछेद याको दिन कटा ठाउँ लुमङ्की दिन जुल के हिसाबमा वैशाख 12 गते फुकाचा या अनुभव ठौ छि उडास ज्याजो नियन्त्रण दिपिन त इने मासा गुको ठाइन फुकायो अनुभव इन मिले सायद जु अनुभव चाहिँ मेपिनि सिमे पाइजुइका ब्याग्लन बिस्कया पाका सुजुल लाबला जिपि फुका बो इले चाहिँ जे समिट होटल तो हल्यान्ड पिन्यु मारनि लके जुजु सु जर्मनी अन प्रोग्राम छौ जुएचौ वो प्रोग्राम में वञ्चनो फुका बोला बोया चुचो तस्का संकुल खा खत सक्सिके अनुभव दुजुल द चाहिँ सुकमर एका पासन वलका फिया फी मफ्त जे फुका वइचौ दु आ पासना फिया फी मफ्त सक्ले निला जुन जी आ अन चाहिँ मर्ता अरु क्या नहीं करता रगा राठ्या जुल ले जिल्ला तपिङका घन टॉयलेट दु अने वना जे महला फुका वइचौ दु अबलेला छुराई 1 मिनेट म पाके तस्का सतिके फुका वइचौ दु जे अठि जुइके समिट होटल टॉयलेट है वना अले टॉयलेट है न जे थ टॉयलेट चोना अबले न फुका वइचौ तिनी 29 गते अनुभवले 29 गते चाहिँ गेट उर्गारे हामीले 29 गते लगभग झी सक्ले छे राइथे ड्वावे नु इजुल जानै चनो इजुलगा फुटलिए दु जिनाप मान्दु अले फुटली मे पिन दु अले फखा बोला बच्ची बच्ची तले स नेनोबले चाहिँ गेता लगाएर चाहिँ द थोछो चाहिँ गजब दाव ह वो जिमस स ताबले न्हन्चौ वा जिमे मेठा चौपटी चाहिँ दुरुर दुनावे ढुङ्गल दल अठि फि अरे स ताड द अल जिला छुमति ते नसे जिमी खा खपिन जगा मनोते जिना पन दुजुलका लिन्यु जुल आ बागदन पि चाहिँ दखो आ खे सय अयं वाला कि दुनावला जिला एकदम मानसिक रूपमा तयार जुया आ ठोफखा बयर हुँका आ छुया मालिउ जुया आ ठो तस्क उखे चौला दुना वाला जिमस मखन थाला दुना वाउजुल लगा मति त युगा जन्माले ख छुए मजु स चाहिँ अयं ताल अले जाने या प्याउनो ला नुन मसिसे प्याउनो पिला अनली बला निला रैठ्याला झि सक्ले पिनेला त पिने व पिला पिने वन्छला ठन्चो पि जगा झिस चाके माउ चाहिँ फखाबे रुंका विशेषना निवातेस वा निवात ब्याक न थने चुन्चो पि झि खेत ढामला काठे त तिमस चाके माउ दुपिला सक्ले प्याउनका फखाबे व झिला कि येलेवन माला कि खोबेवन माला अझ येन थने पि थने कोने उली ब्याक मेठा वनि गन्नु रह्युका जिउ अठिवनि मरुले जिउ ठो एकदमै अबले सिदतनी छिए जग लेन्चोरगा वो ठिकाना झिसा चाहिँ ठो झिगु भा कला संस्कृति न ठुकी स्वाकेंके माथे छ आठौं चाहिँ झि वो भुखा बेरुका गु झि बज पालन विस्थापित जुल वन्यंक वनावला छतख चाहिँ झि पुर्खा पि लासा वना झि प्रभावै बढे याटा इमस लासा नेवा धर्म नेवा बुद्धिज्म मखला नेवा संस्कृति गु लासा प्रभावित याटे थौ फुखा चाहिँ झिगु मु थाट वटा प्या जुसान गन ठासे चन झिस झि पुर्खा याथे वो प्रभाव या कथा चाहिँ झिस ज्या फट्टासा वो तस्कय तरौ फुखायो उपलब्धि जुइ फुखा चाहिँ यको सेउन दु सेंकु दुथे झि त झिस सेक काउन यको दु अजुले झिगु छचा जग घेरा चना झि चुनचुन पे मन त थौ फुखा बेरंगा झि तितर बितर जुल इले जुल तर झिस अन्न झि प्रभाव यामा इपिथे बरु इम्यु प्रभाव झि मचसी झिस प्रभाव या फेकमा झिके वो गुण नु रह्यो ची लासा वना केनो दुनी चीज गुण तिसा केना फेमा ज्याजै झिली पांगले ठनुला उडा समाज बुधबार पटिक उडा टिटे संचार खेले नेवेगु आज कयागु उडा स ज्याजो न्याक चंगु तो ज्याजो त कया ठौ छिगुनु खसुद थयौ चीजला जुया माउपटे जुला चारसिन थौ कने यो मीडिया यो समाजला के असर यौ दको ठुका चाहिँ उदय समाजगु उदय सरका ठो ज्याजो न्याक चौ तस्का बाला जु ठुकी चाहिँ जे उराते यो कमी कमजोरी न लिसिका या बालाउ पछि झि जुइ माउ सुधार जुइ माउ अल्पकालीन दीर्घकालीन लिपटक न्यायो सुन ज्याजो त कि यो असर त यो बारे छलफल या छौ चाहिँ दबु रामलका ठो चाका मचाका थौ जि गुल्न खटायो दु अब के चाहिँ नेना चाहिँ असन्तुष्टि दिदै चित बुझे जुपिँदै चित बुझे मजुपिँदै तर एन छलफलला जुजुल्ने मला त चाहिँ झित ठोप मौका भता चुलाक्योले उदास यो ठाउँ ज्याजो चाहिँ न्यान्चुन माथे चोगा तर ठुकी चाहिँ इन्टरभ्यु क्याबले वा न्याकिबले चाहिँ ग्यापी मनु त क्याउ रह्यो चाहिँ छौ चाहिँ डेमा मला द चाहिँ गेटार गासे आठो बिगन बिसा चाहिँ बजा प्रोफाइल वाला बजा मस्युपि बजा एजुपि जक काइचन ए मुखपि मनुट न यको दुगु बिना उराटे यो बारे टाउ दु गथे उराटे बिचेन सुए मुख तर उराटे यो बारे टाडु एकदम सामान्य समाज उले एक्टिभ जुइ मफपि समाज उरा समाज उले एक्टिभ जुइ मफपि वा छुन उराते जाति पुचाले एक्टिभ जुइ मफपि मनुट नदु अया पनि स छुडुले इम्यु स घन्टेउले इमस इमतला आ छिस
सामान्यतया नेतृत्व यान्चोबिसँग लादे यावला टाइमको नेतृत्व यान्चोबिसँग यावटी निर्णय चाहिँ इमसा माने युज ल इमे ताठे चिज्जे जु खलाले इमु चाहिँ गेजु इमाले यहाँ पे बोची अन द रोड टाका राथे सुना उरा त उरा खरगा राछ छकनिक यहाँ पे उरा त बाजाउ पे जुल ल्याम्चा त जुल इमे सुरगा चाहिँ छम उरा जकाले विके नि हो छगनी म गे गठेर गारायो इम्युन स चाहिँ ते माठे छ अयौ स चाहिँ जे उरा सले पटी चाहिँ कम जुठे छ न उक्यु न 25% टी बढेना या टका राछ अलि नेतृत्व यही पनि चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर या चुवा पनि स छु ग्राउन्ड फ्लोर सुदु छि उरा त यो रह्यो चाहिँ सिया चुने यो लाइन ग्वाली जिका यको सुबा देछ न मो सल्ला न पाछिको ठाउ नुव ख उडा सयटा पंगटिला यको सुबा देछ जन्जित सुबा दुछि त न आ जुन नुव ख ते खन आगुले ठीक छु ठीक मजो हैन यको सुबा दु सक्षिता ठो मौका बिदिस अवश्य न प्रबोध कसा जो एउटा एकको जि सुबा देछन चना वेगेगु जो मडु योगदान भाषा खेले कसा टन गुठियो बाजा लिंकीगु अले बाजा लघु फुसा एटा हेनीगु ज्यागु वेक नेजला चना गुडिगु अवश्य न चिता यकु जि सुबा देछन चना छि ठुक टहे ठगु संस्कृति कला भाषा संगीत त मकिगु निति छि याबले ठुक टहे इ बिफेमा ठगु काम न ठुकु ज्याजो मार्फत जि यन बुझला फनाप्रमा जि ज्याजो लिपांगु इलेठेनुगला जिता प्राविधिक भाषा इन भामला ठुकु संकेत जिता चंगुजला उडास ज्याजो उडास समाज न्यवया रेडियो पटेका सेना सपटिको मेगाहर्ज परिकल्पना कथा न्यान चंगुदु ठुकु ज्याजो टकया सिकबिस रासला सुझाव जिन बि रहेको आशा भलसन जे काइ चंगुजला ठु ज्याजो समस्त उडाटेगु ज्याजो ख ठु ज्याजो समस्त उडाटे त पिजुएगु ज्याजो ख एजुनि ठु ज्याजो त ठगु ज्याजो कथा आपिया न्याब्ले मडिक न्यान चंग दिस रहेको हिनापे से जिता प्राविधिक कथा ग्वालेन्डीम प्राविधिक पासा उडास समाज एफएम कमिटी पुचाया संयोजक भाजु क्यान्डिडेट राडर लिसे न्यामी भाजु मेजु पिन्ट एकको सुबा दससे हना मेगु वाले मेगु उडास जे जनावेगु बचा विषय ठौए जे जस जीविक प्लाडर न पायोनिगु उजाफना चनगु जुल आइट बा जे मा भा जे उडास समाज